Karbi Anglong Autonomous Council CM Banglualong, Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atong pen perang kemay kangni. ASDC Youth Pro atong pen perang kemay kipang. Kadoka beka cinghon kat news kilang radwana patame kardong nang pazariklom. Dang tipini Karbi Prime tuma biota ang ton pen RJ tha. Kidam tang jakong nipa hinyarni Dipu Lamding Road kilometer 4 orong pangthir arong along Karbi Anglong Autonomous Council pen kathali asai kedenga puthak Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum pen birta mai phasi kopia potsi kathali nang kok ma puthak pachinipon. Birta में के पिडवा होट XEM मते कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल MAC अमोर सिंह टिसोपेन का पचनिया टेंके हाई कोर्ट पेन ऑर्डर टेंसी रोंग पांगथिर अरोंग अलोंग कथाली आसाई देंग पोंलो अथे कोर्ट अलाम के कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल असोटा पट्टे पेकुन ए Taklim long de deklo la pen border tum pensi cingki cingwai kadok we pensi taklim long de deklo la songsi apor bang embom lo la pen afida bang ke Karbi Anglong Autonomous Council CM sa Dr. Turam Ronghang Nilisi Aprang Atram sa abang revenue yem dolo labangso revenue yem kedohut bang kwan si emprochar doma ko nilithan order nang pilo la pen revenue a department tum pen nilitum langlo total 35 families emprochar do la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council CM sa nili tuman hukum nang silo la thongka pra bong landless family bang pandolo how many landless families are there la pen ke nili tum thongka pra bong pen don't crazy bang landless family don't crazy bang landless family lo la bang so landless family tum han Karbi Anglong Autonomous Council pen Waliram Horen terang arong along Kolada long le 8 bighা ঠিক pilo 1 kotha 10 lucha 1 kotha 10 lucha si la 11 families atanke pe onlo la allotment the tier lo la pen holada bang hem ta kim pipo toward selam pipo kato babeta ঠিক pikhai putol la pen ke alang litom hanta ting gadong we sitame people for la pen 11 a families man ke CM sa hukum nang pilo lagesi paisa ta kikim kera ke dami apang sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen pido nang pu kusi le to ma hukum nang pilo tebo pista holada along le ke tu wek atum la don kri si apang padam long le dalo amasila wang bom lo nona bangke high court pensi labang so along le nang wek ko nona bang eviction nang ko pusi high court pensi order labang so tarik 16 Junani la dabang nang pale lo order lasia tumi lasia itu high court order lasia tumi bangke eviction bang claim nang ko so no one is above the law doctor law pen athakali you cannot dictate the law will dictate us la sihola dang pake it is already allotted alien law like a judicial code of tate hoy Karbi thakibo pare tate Boro thakibo pare tate Muslim thakibo pare tate Hindu thakibo pare job le do sitame like allotted land for judicial code la pane eviction record Government along le along kido an PWD along le pendang lok aron re pen government along le along kido atama phan anta tharli pon poposi MLA Dorsing Ronghang pen birta me kido hot lam the jai pon EM সকলক হাঙুৰি পেলাই কথা ক'ব নালাগে আমি এক মুখে যিসকলে চৰকাৰী মাটি এলটমেণ্ট দিয়া মাটি দেখিও তেওঁলোকে যিটো কবচাৰ কৰিব বিচাৰিছে অকুপাইড কৰিব বিচাৰিছে বা অকুপাইড কৰিছে তেওঁলোকক এক মুখে আমি ধিক্কাৰ দিব লাগে তেনেধৰণৰ কাৰ্য যাতে ভৱিষ্যত যাতে নকৰে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ অকল ইয়াত বুলি নহয় তাৰ ডিফুট আৰু আছে বেৰেলাত ওচৰত চিৰিকালচাৰ মাটি ৰাইজে কেপচাৰ কৰি থকা বকুলীয়া ইৰিগেশ্যনৰ মাটি অবৈধভাৱে ৰাইজে কেপচাৰ কৰি থকা ঠিক তেনেধৰণে এই ডিফুৰ টাউনত DC কলোনী PWD কলোনী ইত্যাদি গভৰ্ণমেণ্ট মাটি দেখিও
কেপচাৰ কৰি থকা এই সকলোবোৰ মাটি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে ইভেকশ্যন কৰি মাটি মুকলি কৰি দিবলৈ কাৰণে আমি অট'নমাছ কাউন্সিলে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কৰি যাম। গতিকে আমি ইয়াত কোনোবা ব্যক্তিগত মাটিয়ে হওক বা চৰকাৰী অফিচৰ কাৰণে যি এলটমেণ্ট মাটিয়ে হওক, অবৈধভাৱে যিসকলে কেপচাৰ কৰি আহি আছে বা কেপচাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি আজি আপোনালোকৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে সেই কাৰ্য তেওঁলোকে আৰু লিপ্ত নহয় আৰু নকৰে, কাৰণ সেই মাটিবোৰ মুকলি কৰি দিয়া আমাৰ কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব। গতিকে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সেইবোৰ কৰি যাম। আৰু যোৱাকালি যিটো ইভেকশ্যন, সেই ইভেকশ্যনটো আপোনালোকে জানে ই জুডিচিয়েল কোৰ্টত দিয়া মাটি আৰু হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশত এইটো কাম কৰা হৈছে। গতিকে তাত কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলক সামৰি যাতে কথাবিলাক নকয় সেইখিনি আপোনালোকৰ যোগেদি মই ৰাইজক কওঁ। ASDC Youth Pronatum Pen Perangkia Mekipa Hot Prabjin Pen Rong Pangthir Aratatuma Pan Ki Chuak Son Lapen Ki Do Ki Thir Tip Adim Thik Piserak Nangji Pusi Ki Hang Pado Rong Pangthir Arong Along Jong Si Ka Tharli Asai Claim Thek Prote PWD Along Le Along Ki Do Atoma Phanta Tharli Nangji Uttar Bol Bill West Karbiang Long PGR VGR Along Ki Do Atoma Phanta Tharli Lap Nangji BJP Sarkar ke Henopik Kaya Phan Right Tek Te Pusi Perangkia Maya Longpen ke Jong Patupon Kepan responsible lo. Alang li ke dumbayong emisi lo. Alang li ke banga helu. Alang li banga helo ki polo banga he ke alang li la sok prang penda alang li ki chok che tu olo. Ngasi amethang kulis si sondar ente bukan. La son dak thak ki chok che ko antong ki doni la banga chi ta no ki bok terai berong thak pen alang li ko pahin lu alang li phanding yang samsi ning ki dok din ulu tahai du la pende la soyo ni si alang li la ke thek dak lo amethang kulis si sondar ente no la pende alang li ke hai kurlong dam si da council long ta standing councilor dolo Jayanto Chutia alang tum aduk kami pen council pen masalah tum bang high court long pen aku langsung putam bang risti order cipuri fusi alang li juniti mung masih ceng nak pola kan claim helo athi mala pen juniti mung polo claim hege alang li ke BJP high command ateng ke alang li claim juniti mung ke non ke pinier ni ke lamang ke he bhan kailu RSS BJP tum jong si nang hem asor phana nang cepat silot nangpo nang rong asor phana nang cepat silot nangpo pulong te juniti mung kem na kok lagi lake rong pangthir arada khan angkun ke raji geilu hai kamal tum pima ke claim sila ke toy pol ke juni ke ta thek no ram lo a hem ahong chutaya thek mo na ko ti tumi ke juniti mung hem pen rong pangthir ko lo ka helo ke la anjong se alang li me phang se chima he pulong te alang li mo arang asor phan alang puya phan ta son ciklem dekat hai alang unji ber claim aku alang emisi ang hoi kang nia yo ini kan si alang lige son suri aura dur da ciwar ko ke ban kama thakal be pilu hala halu alang BJP sarkar hino ASDC tumke ho ke cheng masi ni lo BJP sarkar hino ke ban rai ke epo epai bhan na pachite ni uriya bhan na pachite ni ji imu cici ne korte besi ne romber orang cici ne paci ne penji BJP sarkar ke BPRS ke lagi itu ASDC ke lagi penepen ikan fongket ko pena itu dijil halah non malam sopor phan birta mo ington iksena nanglitum diabetes gastric piles lapen akapreka keso ason doma do pulotangte non penke matha nangnilo nanglitum aphan amar jibona hin pen diabetes gastric piles lapen blood pressure sonsona kiso pen kechok kilong ji aphan amar jibona hin pen mesana dawai nanglitum aphan nangwan pilo lancha takalisi pokso pokang kelak keleng Rikeng kiso ipuarlo katurot pendanglok an kicho tektia kiso do anta epa me ion
Nanglitum bang swadawai kilong jadim lake Dipu Bukazan Baithalangso Dokboka. Lasi Klarda Katini Japan Humri Iknong 70026555078. Lapen 9678629959. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihe namo piputhot birtalo mangthuiklom. Jakong Nipai Kethom Arni Karbi Student and Youth Council Mate KSYC CEC Kimi Mai Phu Kongchun Bang Lapen Klem Bang Phu Bang Piatum Pen Lorulang So Rangsina Sarpo Auditorium along Seme Kiringa Jame Kapaman Pona Birta Nangle Bikram Kropen Mai Chipaim Phu Ponsi Por Paihinia Porpen Mai Pangcheng Pon Bang Swaphet Mai Phubarim Francis Timung Pen Japonsi KSYC Mai Phukimi Sonjoy Timung Kongchun Bang Jiwan Be Lapen KSYC Klem Bang Phubang Pyatum Pen Seme Deng Pono Bang Swamaya Long Aluhiaman Pen Lumbajong MAC Mr. Joni Timung Karbi Language Development Board Chairman Mr. Long Sing Teron KSA Mai Phu Thang Sing Timung KFA Mai Phu Mil Jengkro KSYC Founder Mai Phu Ravi Timung Founder Secretary Bimal Rongphar Barim Mai Phu Rajendra Kramsa Barim Mai Phu Prakash Terang Barim Mai Phu Lapen Pinnang an KSYC Klem Bang Phu Bang Pyatum Chetong Dunsi Mai Mesen Pen Pechunpo Oh, dengan lo kilik, oh dengan lo itu mah July 19. Kalau soal ini lo pilihan ini itu semedeng kontang lo, ini kan ini apa mana? Bas ini itu mungkin bangki lang ke lah lo, ini itu lah education na bang ke sapu kardiang long ke ini itu result lah terang lo. Abang kita tentang ini itu malah kilik kan ini high tech pen. Kalau sultan ini tham kecil so kardiang long arat an cetan. Bas education koson sih ke pacing tu ke mah, lah bang ke ini Franksi kedeng konpo tapi itu 2017 naminkan itu ala literasi campaign abang itu malah so untuk panglo itu malah bang continue boy orang presiden secretary konvensi tapi masih non abang tan itu malah so awareness bang itu nih tonte bang itu lempon bangci kan apa kecing turun ke metrik result bang ke itu koson si kapameji mah kalau bang ke itu along sa kami nitum coaching center bang kay kapuli dami hansi nitum chingwai kon make bomb non nitum non amat ke president secretary chotla mane laso nitum executive meeting ini pokoknya laso sini nitum aku bang ke bakon ko ano tinapang kan man nitum long aku gitu he laso bang se ini sini deng kon long laso long aku long ke bakon si kon long aku dolang militum long ke kan mau kita bahini do dia tabahini do aku finance secretary tabahini finance secretary pen assistant para office secretary pasal si doping lah itu media and publicity sport na kita dolang terus cultural na kita dolang dolah Pinikar Prime Prima Biota Pangke Lapansi Kangton Iklam